znao šta je to da prvi puta vidim. Nisam prvi put video sam, ali nisam uopšte obraćao pažnju na to. Kad ga iskopamo iz zemlje, znači prvo je crveno, onda kad malo stoji sivo je smeđe ili bele boje. Može biti nekad i žuto, u početku je crveno. Naslagan je od malih, bijelih, tvrdih. Kad se izvadi iz zemlje hladno i mokro. Najviše po 3-4 kile, a ovo sve sitnije. Raznih oblika, hrapavo, hladno, znači nije živo biće. Ne koristi za ishranu, ljudi ne jedu to. Toga u mom kraju nema, znači ima ga samo pored mora. Sire se igraš kad si mali. Toga ima kod nas na otoku na Kvarneru. Oni lakše idu iza, a teži napred veći. U moru ima u zemlji, ima svugdje. Nosimo u kantama. I iznutra se popunjavaju maleni. I to se slaže jedan na drugi, bez cementa i takvih stvari. Gradi se ili u jednicu, duplicu, onu tricu. Slabo se na televiziji prikazivalo. Radimo ga dosta visoko ili nisko, kako hoćemo. Ovo treba više strpljenja. Pa meni je to fora, da, slatko je. To je nešto nevjerojatno, mislim da to svako treba cijeniti. Prije je služilo za označavanje teritorija. Prije je služilo da se ograde neke kao njive, da bi oni imali ili za neka polja ili za stočarstvo. Kao ograda, na primjer za maslinike. Štiti njihovu hranu od vjetra. Pravili su se prije i kuće od toga. Da nas služi kao ukras. To zapravo i povezuje ljude, mislim, traži se timski rad. Nešto s čemu se mi danas divimo i nešto jako lijepo. Sagnut ću se i kad vidim da se negdje urušilo, popravit ću. Čemu danas služe gromače? Ipak svako mora držati ovce u svojoj ograjici, to je primarna svrha gromača. Treba biti uz gromaču da bi se svoje blago držalo pod kontrolom. Znači, kad ja idem kod ovaca, primijetim da je negdje laz, moram ju dignuti ili privremeno se može staviti neku drač da se to koliko toliko sanira. Najbolje je sagraditi do kraja kako je bilo nekad. Ovo što vidimo tu, to se zove dolčić, znači koji promjer tog dolčića je oko 40-50 metara. S ove strane su već pasle ovce, znači gromača je služila da ne prodru ovce unutra, da se to obrani. Da. Priobalje i otoke Hrvatske čini područje otkrivenog i pokrivenog krša sa pitoresknim reljefnim oblicima na kojima je uglavnom rasla maslina. Danas su maslinici sasvim prorijeđeni, a stabla borova, kojima je prije 120 godina pošumljen otok Lošinj, mnogi pogrešno smatraju samoniklom kulture. Kvarnersko otočje čine razvedeni otoci Cres, Rab i Pag, manji otoci Unije, Susak, Ilovik, Ist, Molat i još nebrojeno mnogo malenih otočića i hridi. Dokud pogled s mora seže u kopno, nazire se zona starih stočarskih predjela na kojima se susreo, sukobio pa pomirio interes stočara i ratara. Ti su krajevi protkani mrežom suhozidnih međa, terasa i putova koji su spajali prvobitna naselja.
Zbog škrte prirodne osnove, suha gradnja bez veziva je rezultat onoga što je prostor nudio, a to je kameniti pašnjak, i onoga što je čovjeku trebalo, a to je zemlja. Svatko tko je posjetio hrvatsku obalu uočio je neki od fenomena suhozidne gradnje. Silazeći s magistralnih putova na lokalne priključke, još uvijek ulazimo u područja izvornog poljoprivrednog ili pastirskog krajobraza sa suhozidom kao prepoznatljivim elementom krajolika. Malo je onih koji su u golemim hrpama kamenja i beskonačno dugim zidovima vidjeli nešto više od suluda utroška vremena i truda. Malo je tko pomislio da je taj kamen u nekom dalekom vremenu dotaknula, podignula, prenijela ili ugradila marljiva ljudska ruka. Suhozid je grana arhitekture koja se javlja na određenim zaokruženim regijama. Suhozid je uvjetovan geološkim sastavom tla. To je naprosto jedna kultura koja traži određeni pristup čovjeka u svim regijama Mediterana podjednako. Da li je to Dalmacija, ili je priobalje ili unutrašnjost Italije, da li je tlo Grčke, da li je tlo Španjolske, Francuske, pa čak engleskih priobalja ili Bliskog istoka, problem je svugdje isti, znači problem valorizacije kulturne baštine, problem korištenja, problem ekspanzije naselja, prostornih planova, prodor turizma, ugroženost kroz napredni život u određenim regijama, on je više ili manje u svim priobalnim mediteranskim i otočkim zemljama podjednak. Problem je obraniti nešto što nije valorizirano kao značajan kulturni spomenik obilježen UNESCO-evim priznanjima. Problem očuvanja skromnih, neprimjetnih, zapuštenih, necijenjenih, značajnih ostvarenja našeg čovjeka od prapovijesti kroz sva razdoblja, a to je kamen. Njegova uloga u obrani teritorija od erozije, od bujica, od kiše, od abrazije uz more, od problema podizanja nivoa mora koje je neprimjetno i dugovječno za jednu generaciju zanemarivo, ali za buduće generacije vrlo značajno. A malo ima unutar tog stanovništva stručnjaka koji u tom suhozidu vide veliku korist, ekološku, materijalnu, vizuelnu. Centar za zdravo odrastanje Idem i ja, malološinska je udruga koja godinama uči djecu i mlade da suhozide opažaju, razumiju njihovu povijest i svrhu, vrednuju ih, čuvaju i štite. A gdje se taj kamen nalazio? Tako je. Taj kamen se nalazi posvuda u tlu. Mi smo međutim odlučili baš taj suhozid malo po malo obnavljati koji vodi prema turističkom naselju kako bismo pokazali da je to baština koju mi poštujemo i koju želimo sačuvati. U suhozidu su definirane međe, kao vidljiva podjela vlasništva, podizane su terase, ograđeni pašnjaci i pojila za stoku. U suhozidu se gradilo i objekte za stanovanje, torove i skloništa za blago. Ono što nije učinio zub vremena, učinila je ljudska ruka.
Naglo povećan standard obalnog prostora, izražen u ubrzanoj, nekontroliranoj izgradnji zgrada i prometnica, podmirio je potrebu za kamenom ponajprije iz stare gradnje u suho. Događalo se i događa se ono čemu i danas svjedočimo, poduzetnička sloboda, zahvaljujući kojoj mnogi nesavjesni i beskrupulozni pojedinci eksploatiraju njima najdostupniji kameni materijal, onaj iz gromača. Gromači su jako bitne za moj posao, za ovčarstvo, radi toga što oni postavljaju ogradu između mene i susjeda, radi da ovce ne prelaze od jedne ograde u drugu i one postoje od uvijek. Ima više vrsta tih gromača, svakakovih, duplica, unjulica, menjika. Ovo je vrsta suzida koja se javlja ili u pašnjačkim predjelima za obranu protiv vukova ili u blizini naselja gdje ima pasa. Taj se tip toga zida zove barbakan. Javlja se u južnoj Italiji, u Kalabriji, Siciliji, a najviše u Apuliji, oko Leče i Alberabela. Ali ovaj nema statičku funkciju, to klonište, ima funkciju fizičke prepreke. Naokolo, njemi ostaci teškog života na kršu, pažljivom promatraču svjedoče o društvenim, gospodarskim i političkim mijenama proteklih stoljeća. Tehnika gradnje suhozidom nije se mnogo mijenjala niti usavršavala. Ovisila je o umješnosti pojedinog graditelja te o vrsti kamena u određenim regijama. Njezina preokupacija nije estetika, nego najdjelotvorniji način odupiranja prirodi i siromaštvu. Takva gradnja nije samo spomenik prošlosti i sastavni dio kulturne baštine, nego univerzalni spomenik ljudskom radu. Svaki kamen mora imati svoj dobar ležaj, mora čvrsto stajati, znači treba uvijek ukloniti ovakvu zemlju, trave i tako dalje. I sad počinje građenje zida, obnavljanje zida. Naprijed na čelo zida slažemo krupni kamen, ali ovakvi kamenčići nisu bez svrhe. Svaki taj kamen treba postaviti od ostraga jedan klin. I to je najbitnija stvar. Jer to će odrediti na kraju krajeva trajanje tog zida. Za slaganje zidova sa suho zida od ovakvog kamena treba biti vrlo strpljiv. To se ne može nikad reći unaprijed koliko ću ja danas zida napraviti. I ako napravim u toku 8 sati 3 kvadrata zida, ja sam jako zadovoljan. Kamena ima svugdje, ali ga treba ipak dovući tamo gdje se zid radi. Ja imam obično jednog pomoćnog radnika sa sobom, tu mještana, koji je pokušao slažati sa mnom zidove, pa je se lijepo zahvalio na tome. I rekao mi, ti samo meni reci šta hoćeš da ti dovezem, to ću ti ja dovesti, ako treba nešto iskopat, to ću ti ja iskopat, ali nemoj tražiti od mene da ti kamenje slažem, jer sam vidio jednu stvar. Nije problem staviti kamen, nego je problem staviti sljedeći kamen na njega.
Menjik je, on se uvijek radio recimo gdje se čistilo jedan dolac, gdje se kopalo, oralo. Onda uz gromaču bi se napravio menjik sa sitnim kamenjem što bi se čistila ove zemlje. Zemlja bi se čistila. A menjici su uvijek u pitanju, to je sitni kamen. Ovako smo mi... Kada je bila pala ljaš, tu se ja sam zagradio. Da. I sve... Kamen je trebalo pokupiti od... Sve zada stavljali sve i malo po malo dok sam time delali ovo, a dok sam dodali. A da, ima tu svega, imate vi tu unutra. Tu unutra. To je samo voljama, više nema. Ovo smo zadnji ki... Lane, baba mogu da je 50 stvar. Unutra, da. A ovo zadnji smo ove kivo delamo, neće više niki jer... Lepo imati prirodnoga svoga, jer znate če jeste. I tu se ima boba, biži, sočiva, fažola, i kapuli, krumpira, sve vrsti tu ima. To se je kupilo kamenje i slagalo da se zemlju očisti i da se otplodi. A ovo je gore gromača. To je dupla gromača zazivljena, jaka gromača, da se ne bi blago drugo bacalo unutra, da dođeju pojest, da se ljuti. Ovo tu je varunčica, ovo kad je tu, ovo što je napravljeno, to je sigurno 200 godina ima i ti zidovi i ovo. I to se je radilo, nije se to jedan dan napravilo, to se je radilo godinama, ali to je, dok se je to sve stavilo, to se je komad po komad napravilo pa se je išlo dalje i tako. I to ima sigurno 200 godina. Te gromače su i ove barbakani. Vidite koliko je to široko, znate koliko je tu bilo kamenja, dok se je to se sve bacalo gore, kad tako se je tu radilo jedna mala gromača i bacalo se ovo sitno preko da se očisti šta više da zemlja ostane. A sad zadnje što smo radili, to je tu baš na državnoj cesti. Kad se cesta proširivala, onda je to trebalo, znači stroj je pomicao stare gromače i to kamenje je bilo tamo, a mi smo morali to sve vratiti na mjesto. Ne može se slagati ovako kamen i ovoga recimo gore. I sad opet treća gore. Znači 3 kamena, on će se prevrnuti. Znači ovaj bi morao držati ovoga ovako, onda drugi dođe uzgora, pa opet ovako jedan, pa tako. Uglavnom moraju jedan drugo moraju držati. Negdje se radile duplice, znale i preko 1,5 m, 1,60 m, 1,70 m, kako gdje. Na kraju dana bi se na gromaču popeli i onda hodat po gromači, da vidi da ne padne nijedan kamen. To je bilo, znači, onda je bilo 100% sigurno da je, znači, to je bilo tako ko neki, tako su volili, neki običaj i tako nešto. Komunade, svako selo, svako mjesto tu na ovom dijelu, recimo Osor do Beleja, Ustina, Stivana, ima svoju komunadu. Te komunade su bile zajednički teren od cijeloga mjesta i tu bi se stavljale ovce, svi skupa, kad je trebalo šišati, kad je trebalo pustiti ovna za rasplod i kad bi trebalo u zimsko doba, mi smo uzimali čao ti komunada ovce, radi toga što je bilo čisto i radi temperature. Onda je svako stavljao svoje ovce u svoju ogradu. Za prikupljanje vode su se birale prirodne udubine, lokve ili munjače, gdje se voda od davnine skupljala preko zime. Do pojedinih odredišta pitke vode su postojali prilazni putovi kako za čovjeka, tako i za blago. Važno je da je svaki vlasnik dobro brinuo o otvoru, o pristupu do vode,
da se ovce nisu međusobno miješale. Održavanje ovakove lokve je veliki problem, to se mora svake godine čistiti od vegetacije, čistiti od urušenog kamenja, popravljati ograde i obično je to bio jedan kolektivni poduhvat. To nije radio pojedinac, nego cijela zajednica, više pastira kao jedna zadruga. Moramo imati na umu da je ovdje stanovništvo imalo i rogatog blaga. To su bile i krave i volovi za vuču drva, za poljoprivredne radove, a rogato blago treba velike količine pitke vode, po 10 litara po komadu, po jednom grlu na dan. Međutim, ovca se zadovolji i sa lizanjem rose rano ujutro. Kad se selila jedna rodovska zajednica sa svojim blagom na određeno područje koje su ili kao povoljno za početak života ili da se tu stalno nastane, došli bi prije zalaska sunca još za dana da spreme svoje prenoćište, odnosno naprave svoj tabor. I u toj svrhe bi svi muškarci pošli i brže bi pokupili kamen i kud bi ga bacali, nisu ga nosili, nego bacali koliko je ko rukom mogao dohvatiti. Na takav način su nastale prve parcele, prva zemljišna podjela. I kako sam već rekla, sa vremenom se taj kamen slagao u zid i tako su nastale takozvane naše gromače ili mocire, kako ih narod već naziva. Lokva je bila ujedno ne samo izvor života za blago, nego i mjesto za okupljanje. Oko vode su se vršili određeni kultovi. To bi bilo upoznavanje mladića i djevojaka, pojedina vraćanja, striženje ovaca, zapravo jedan oblik kulturnog života u pastirskom društvu. Navečer kad je zalazilo sunce, pa blejanje tisuće ovaca koji su se gurali jedna uz drugu do vode, pa pastiri koji su si dovikivali, ej, arra, znate što je arra, makni se, bleje ovce, sunce zalazi, pastiri već umorni. Ovce polegnu po travi, malo se napoje, pjevaju se stare pjesme, ojkaju, psuje se, pojede komadićak domaćeg sira, natera se ovcu, ajde vraže, rogati, kud se guraš? Oj, arra, arra! Čitava se naša prošlost smjestila u nehaj, u zaborav. I ono što nalazimo u tragovima ili u rezervatima, nismo uvijek spremni zaštititi u dovoljnoj mjeri, kao ovog čistača prirode. To je sup. Uprkos snažnim kandžama i kljunu, ne spada u ptice grabljivice, već se hrani lešinama, strvinama. Zapravo je čistač prirode. Ali s obzirom na to da u njoj više nema brojnih stada ovaca, njegov je opstanak neizvjestan i sup nestaje kao vrsta. Nestaju i devastiraju se suhozidi međaši pašnjaka, ogradica, putova, do danas najučestaliji objekti gradnje u suhozidu. Oni bi mogli imati fleksibilnije uvjete zaštite, s obzirom na to da su bili podložni promjenama i u prošlosti, ali bi valjalo voditi računa da se kamen ne otuđuje, ne melje i ne namjenjuje u druge svrhe, nego da se uvijek ponovno ugradi u novoj liniji suhozida neke međe, ogradice, pašnjaka i puta.